از بگرمی جدل و جان پیروزباهی التوایا گلی کرد کم الهچا پاچت کردستانه گشتی و وکو تایبتی جی پیروزباهی الکسوکای خود دکم و مال ملویل خواه مامت خواه خالد خواه بچیک دوان همیا و همی گندیت خواه و همی خلق باجه رضا خو جشنوان پیروز دکم هیوی دارم تخشی دابن همی روجه دوان جشن و خشی و راب وادد بن ام وكو كل الأوروبا جي هر دم ولاتنا البيراما هستد ما مناسبات دا يعني هالكفنا دا وكي ججنا وكي بيراورية كل كردستاني ام بربي كيف خشن كو فانتشتا بين البيراخوا وملت خوا بين البيراخوا مالبات خوا ملوبي خوا كسوكاريت خوا ولات خوا كم تجارش بينك حتى چند دوی ولات خوش بين دوید ام وان هالكفنا البيراخوا بينن و ام بيرابن ام نوكاوي الباجير استوكولم البدري اوهيا ستاد هوسيت بجنه يعني او جهك وخلاطه نوبل اللي تيت بيشكش كرن السر ليفا بحري تنا باجير استوكولم دا دوباره بگرمی پیروز باهی التوایا کردان دکم الجدوی ولاتي والجناف ولاتي دا تایبتی باجر من زاخو از هیوی دان کردستان هاتم و تم آزاد بميند و خلق دلخوش و كيف خوش بن في جشنه دا و از هیوی دانم همی کرد في جشنه بسربلندی و بآزادی درباز بکن تایمەندی لەیرە ڕەمەزان ئینێکی خۆ هەیە بەڵام بە شێوەیەکی گشتی نا وەکو نمونە ئێمە لەیرە هەروکو ڕۆژەکانی عادی بەس موقەت جەژنێکی یەکتری ببینی جەژنە پیرۆزە بکەین شتێکی وای نییە مانزارێکی گەوردا هەموو نەتەوەکانش لەیرە ئاژین بە تایبەتی سۆماڵەکان زیاترن لە وڵاتەیە جەژنەکانیان پێوە دیارە زیاتر بەڵام وەکو جەژنێکی گەورەی بڵین خۆش بێت وەکو کوردستان نا باکسەوەی بەو شێوە نییە والله جەژنی ڕەمەزان پیرۆزەکەین لە هەموو ئومەتی محەممەد و إسلام كانوا بتايبتي خواردن ورابردن كيف خوشي وزيارة ومقابل أو اشتغلهم ولا وجوده. پیرۆزبای خۆم ئاراسەی هەرچوە پارچەی کوردستان بە تایبەتی کوردستانی عێراق و هیوادارم کوردستان ئەمن و ئاسایش بە تایبەتی شارێکە بگەڕێتەوە استقرار بێت و هیوادارم ئەو گرانی لە کوردستان هەیە نوان نەبێت لە ستۆکۆڵم لە شاری ستۆکۆڵم بالعکس کەم هیچ مناسباتی بێ سەری ساڵ بیان جژن بێ شت منافسەی هەرزانیە نەگرانیە بە پێچەوانەی کوردستانەوە و داواکارم و هیوادارم ناوچە دابڕاوەکان بگرێت سەر هەرێمی کوردستان بە تایبەتی شاری کەرکووک بگرێت سەر هەرێمی کوردستان و پیرۆزبای خۆم ئاراسی هەموو کوردستانەکەم جەژنی ڕەمەزان پیرۆزبای هەموو شاری کەرکووک بە تایبەتی واجهكي هر بسرمانكي هر كردك البرا بروجيات قرما حتى ان كجاده بروجيما وما ميجي خو حاضر يعني كي همي كردال كردستان ما كودا تشيكرين كل جا كنت بجنه ما شكلت تذكرينو تشت تذكرينو خو حاضر كري هر چند قالك فرق قال كردستان وفيرا قالك فرق قالك ودو بس دي ساجي باشه الحمد لله قالك نياس وبرادر و ام قالك نياسين ام چنا مالتي كدو ام فطارال دفي كدو تكين وجاج نجي ام بيك بد كين سواي جاي كخد حس كاس بده زيد چنا جامعه چنا نبجا هكو نبجا عايده ديال كجامن وديال ظلام من وديال همي عائله جاي في ياخذ ان شاء الله دب سلامتي تشيتون جاج رمضان هر كردك هر پرچا جهان هر بسرمانك هر پرچا جهان تایبت کرد و کردستانه و جاج رمضان اولیکال باب خو پیروز کم كل همي عائلة خو پیروز کم خشکت خو مالا خاصية خو کسو کارت خو همیا البراهيم مدفيد كو از بيجم كو جاجنا رمضان كل سويدة كو او ديها نو بين كردستان وسويدة او كو چند نتويت بصرمان جالك الفيرهين كو فرقياوي او بس فرقياوي كو جالك خوشتره كو مروف رمضان خو و جاجنا خو ناف ولات خو بكتن جالك او دي ترى بس جاجنا رمضان الهمی کردا پیروز کم ایک الدیکو بابت خو خشکو برایت خو راستیل ویره نتوا بر نبین رمضان ویره یا ویره او بالعکسی کردستان تشتا گله گراند کن او دید کن ویره جشن نوروز و جشن سر سال تو اودیتو گله تشتا ارزاند کن حتی بو رمضان ما بخوجی زانکو و رمضان یا بسرمان اودیا خود کنه دواب خوشی سویدی تشتی ارزاند کن و اودید کن
جبو نخواصمه بو خاطر رمضانه زور سپاس او استخومان آماده دکن لو جیجنی رمضانه و براستی لیرانش هرزانه ام روزی پنج شمه گرامه ولا کردستان که خلق باسیان دکر براستی گوتیان گرانیه که هموشتیان گران کرد و نازانم تسو بلام هر چونێک بێ لۆمە ئەوێن دەرێ خۆشتر ئەگەرەمە لە کوردستان بژیا باینە بەڵێ پیرۆز بای لە هەموو خەڵکی کوردستانەکەم و لە خزمەکانمەکەم و لە خوشک و برایەکانم دەکەم و لە هەموو گەلی کوردستان بەخێر بێ پێشەکی گەلای سوپاس بۆ کوردستان تێڤ بۆ با مناسبەت خۆت گرنگ تینتە بیرەخۆ و تشتە ناو خەلکیدا ڕاستی شوولێکی گەلێکی سەرکەفتیە و بۆ هەوا و بۆ کوردستانی و بۆ کوردستان تێڤ و بۆ هەمە میدیا کوردی ئەڤرۆ ڕۆژەیەکی عیدەیە بەری هەر تشتێکی ئەم بسڵمانین ئەم نکەن نوێژە عیدێ بووین دوورێت دو سێ هەزار نەفەر نەوێ مزگەفتن ناو ستۆکۆلمێدا سێ چهار جارە جێ خەلکینەت کرد حتا نوێژێکن و ئەم نوێژی خلاص بوو ئەم نکەی دەرکەفتی ڕۆژەیەکی عیدێ ئەم جەژنە هەمێ بسڵمانێک جیهانێ پیرۆز بکەین تایبەتی جەژنە gelê Kurdistanê. Her çaparçet Kurdistanê çeşnav xo, çeşderve, geşt dost û biradar û hevalê xo, taybetî ya binemal û ailê xo û ya binemal û hevalê heme binemalê şehîda û eyda Remezanê bi rastî gelek eydê te xweşî û yên nexweşiyê be. Ne mena we em ji derve ne ku ev tişte me ji bîr kirine, hem xweşiya em gel dayne, hem nexweşiya em gel dayne. Tiştê tey ku milletê mirov vegirê dayne, wekî Newrozê, wekî Helepçe, wekî gelek bîroweriyê dî, em gelek giringiyê deyne û her wekî Kurdistanê û heta em şên petir dîf îmkaniyetê xwe em şûl û xizmeta wera bîn. Bîroweriyê dîyê tey wekî bisilmana eyda heciya ya eyda Remezanê dîsa dîf عادتên me dîf kulturê me wekî Kurd wekî Kurdistanî em jî dîf îmkaniyetê xwe vêre gel hevalê xwe gel dostê xwe gel nyasê xwe li hemê parçê dîyê Kurdistanê em têkeliyek bîn seredanayê ku dûtkeyn em eydê têk pîroz bikeyn û bi rastî ne mena we em ji derveyne û em hemû dema bîra me li Kurdistanê û ew tiştê faydê Kurdê û Kurdistanê hebêtin em geyne xelkê diyê biyanî taybetî xelkê Swêdê parlamentarê Swêdê û gelek gelek bi tiştî da heta her xelkekî Ewropî nike bizanî Kurd û Kurdistan çav û nike çaniye navşet beştek gelek ya pê agedar bû û malûmatê başek peyda kirî. Xêratin ser